Hayırlı sekundda bizning qadrlarimiz, izlenlermisiz? Sizning ihtibarga Muncha Tashi YouTube kanalında ür-yangi Beygi Show degan proyektni boshlab jibaramiz. Siz bugün iki komanda arasında yarış, berilish ko'rasiz. Uzoqqa suzmisha birinchi komanda bilan tanishtirib ketam. Muncha Tashi estrada teatrining yosh artistlari, Tataristonning ot qozongan artisti Rustam Hasanov. Selam barchangizga da. Nechik hollar Rustam? Allohga shukr, alhamdulillah, haybat. Senga Rustam deb aytuv illa nechik? Chunki sening sahna ismlaring begirak ko'p bet. Ular boytaq endi, masalan, armatura, shira, skvoznak, bunda ko'p endi ular. Shira. Men Shorshol. Bugungi bayga hazırmı? Hazır. Möneyim şivar kızımız Aygel Galyolina. Ne hallerde Aygel? Haller heybet, rahmet. Matır külmekleri alıp gelgensin. Bigirek nık hazırlangensin. Bik nık hazırlandım. Bir ay bir şu var mısın hazırek? Var elbette. Tanılgan kompozitor, avtor başqaruvchi Ramil Asqadullin. Selam dostlar. Ramil, sen bitinde Muncha Tashi'nda bik ko'p o'zingning jırlarını başqarasan, bulay Muncha Tashi'nda nomerlarda qatnaşasın, kelemi senin? Kele deb. Yo'q, bir шығарганнар, shundan so'ng chiqqan yo'q. Bek haybat ekan. Bir chiqqanda ular kirgashmadi, chiqarmadilar. Yara dostlar, o'zingizga ism o'ylaytirsiz komandangizga, siz ism o'ylagan arada sizning kundoshlaringiz yoki ikkinchi komanda bilan tanishtirib ketam. Tubankam shaharining Tatar yoshlari, yosh talantlari, jirchi, kompozitor, avtor boshqaruvchi, NTR kanalining yangiliklar topshirig'ining olib boruvchisi Rustam Asadullin. Yangiliklar programmasi studiyada Rustam Asadullin, xayrli kech. Rustam, nindi yangiliklar var? Yangiliklar, hozir tuban komanda ham butun yerda umr o'tish millatdoshlar turmushidagi muhim voqealar turida. Rustam, shaharda tugul, dunyoda tugul, o'zingda nindi yangiliklar? O'zimdami? O'zimda xallar yaxshi, jirlar yozib turamiz, moylar o'sa, turmush yetakchi. Jir degandan Rustam, senga so'rov bor. Mana rassamlar betinde suratni, kartinani biz yasamaymiz, yozamiz deylar. Tak. Kompozitorlar jirni nishlatda yozamizmi, buzammi, nishlatda? Tata, jirlarni albatta ul tudira. İjod ete. Ne shu? Bütün Dünya Tatar Kongresining boshqarma direktori, Suyunish teatrining yetakchisi menim yoqdoshim Vasila Ismagilova. Yoqdoshlar, Tatarlar, selam, xayrli kech. Vasila, sen internet chiltarining bitine yozib qo'ygansan. Turli og'irlikda bo'lgan bayramlarni uyushtiram deb. Nindi bayramlar ol, aytali. Ilgiz bayramlar bo'lar, bolalar uchun, yubileylar, to'ylar, korporativlar, ular bir turli variantlar. Shuning uchun turli variantli, turli bayramlar, kechalik uyushtiramiz, o'tkazamiz. Anlaşıldı. Team TV Meydan telekanalında o'zining kliplarini aylantirgan tanilgan jirchi Narkiz Zinnatulli. Barzıga da zor selam. Narkiz, o'zingning kliplaringdan so'ng yosh qizlar tanıy başladimi o'zingni? Kliptan so'ng tanıy başladılar. Narsa no? Uylanganiyim. So'ng edi endi. Ayya. Komandalar bilan tanishdik. Siz optirab o'tirasizlar endi, nik biz yig'ilishdik deb. Anlatib ketam. Siz o'zingiz turli to'ylarda, bayramlarda, majlislarda olib boruvchi bo'lib yurisiz. Ham shundaqa qo'noqlarni turli beygida qatnashtirib intiktirasiz. Bugungi Beygi Show proyektida biz sizni o'zingizni intiktirishamiz. Komandalaringizga ism o'ylab topdingizmi? Topdim. Sizniki? Bizning turkumimizning ismi Munchala. Ani shap Munchala. Ha, shqiymiz biz ularni. Sizning komandaning ismi Shalt. Ani shap Shalt. Munchala komandasini shalt qina aylantirib Atamiz. Yarar. Alaysa Beygi Show'ni boshlab jibaramiz.
Birinchi baygimiz sinonimlar. Qoidasi bilan tanishtiram, qatnasha 2 komanda. Men sizga jurlarni o'qiyim, tik ular sinonimlar bilan o'zgartirilgan. Kim birinchi bosib tura, jurni tinglay, tanisa knopkaga basa, ham jurni jurlab ko'rsatirga tegish. Dürüst javob bergan o'rinda qala, dürüst javob bermagan olmasha. Bir dürüst javob, 1 bal. Anlaşıldı? Ketdik. Komandalar hazırmı? Hazır. Ko'p vaqt harakat etmadi, ilkigi vaqt texnikasi ham tez bormadi, aylani o'rinda yurdi. Uzoq turdi, otim shopmadi. Burilishda shaqshaq otiladi. Yetdimi? Bal munchalarga. Rahmat. Menda ham olarda ballar yo'qlay turgan o'rin shunga ko'ngilsiz suv bo'yindagi og'achdan kelib so'zila. Üstek bizde sizdirmişim. Siz ortadan başladınız jırını. Nişek Jırlamasın bişik, sıntallarından ürüde. Dal bişikte üsteminde sizdirmişim. Ular ayamı qon yurtuvchi organ ko'zlari jiyirchiqlansa da. Orda yaminisin yürek, mangaylar sırlansa da. Urti yaşlık jülerlik, jırlansa da. Bir hesap ko'z salsam da kuzatasim kele vatanimizning zo'r yilg'asi qiriyinda yoz kuni so'q ola turgan og'achqa. Ko'pme qarasam da qarab to'ymay. Şabrak. Olar jitaklashib. Anlaşıldı. Ha qararmiz. Şaqiram şut kelatiran qo'shni eshit mening umtilishimni. Sen bir zakaz o'taysan mayli narsa. Eyde sanduğa şu tesin tilegimni, singile ağlay alasın minimi yaş yüregimni. Dürüst. Pazarga kirt, yuşka kirt, o'zimni sendagi jilab kulga aylan ali. Utqa sal, suğa sal, sil meni. Sinini didilen şöyle, zilimler basat bulmasın. Yanımda yoz bulup olalı. Молодец. Bu bayga ikki rustam ishingina bo'lib chiqqansiman bo'lib chiqdi. Aydagiz, tinglag'iz. Qo'yiningga kirtma, shitga qoqma, ko'rolmaysan ekan qushma, ishara etam, tushunam, sezinam, jonimni jarohatlama. Enverning neydi? Qo'yiningga kirtma, shitga qoqma. Yaratmışa, qışaqlama. Etme, badirra etme shularni. Düşmanlar bular. Kelasiz. Bo'ldi. Uftiga dunyoga ketam, gurga kiram, narsa bo'ldi senga suyganim. Uftiga dunyoga ketam, gurga kiram, narsa bo'ldi senga suyganim. Mulla. Mansa şutlanmay, siz bastınız, lekin bilmediniz. Kelasiz. Yilga qiriyinda yolqin chiqqan qaysi o't turtgan ekan anda. Suv bo'yinda ushaq yanar, kim qabizgan uşaqni. Kirsam agar suv bo'yina, tabarmiding balashaqni. Zikri Sharifullah. Rustam, tingla. O'yin quroli kuyli qush kibik, o'yin quroli kuyli da kuyli. Sayri sanduqaşday sayri. Beyttim bidindir. Rustam, жаңадан. Sen bag'rimning yorimi g'umr itasin qabirga ostindagi yuqorisida yoqtiliq taratib harakat itasin mening so'qmag'ima yiliq kelasin jonimning yuqorisida. Sen benim canımның yartısı. İnlerin yolunda. İnlerin düğası yoluma. Balqıysan yüzünü. Sen benim ömrüm boyuna. Taza ketdi. Kelasiz. Mening yoqim kishim, jihonni yaratuvchi, oxiratim qishqirib ilmoyuvchi, ashnam kalimasi bilan yulqushi, iptashim ong'iralima taqat etuvchi. Allah neresi? Mening yoqim kishim, jihonni yaratuvchi, oxiratim qishqirib ilmoyuvchi, ashnam kalimasi bilan yulqushi, iptashim ong'iralimaga taqat etuvchi.
Benim yaratkan. Benim yakın kişim. Kim Evet. bula benim yakın kişim? Şura... Benim yakın kişim. Yaratkan. Ne? Cihanını yaratuşu, ahiretim kışkırıp yılmayışı, eşnem kelimesi bilen yılkuşu, ipteşim angıralığıma Yarı yeli barısın, şının dostum. Min yaratam. Dostlar turunda jır, dostlar turunda jır. Dost turunda popüler jır. Bugün günde kim? No? Dostlar bu dünyada sanavlığına. Yok. Dostlar bulsa bu dünyada. Yok. Dostum. İsa Bedreddinova. Va, dürüst. Kilesi. Diktir sulu hava turuşu, diktir havadan düşme, jafalau kirdi canıma, sen düşün. Tukta yangır. Mali. Anla Ali. Rüstem. Rüstem, yok. Yarar. Sen bit İlham Jır Studiyasında işleysin. Şulay. Onlar da bit artistlar, sen min ağına beylenen Bu yakta humoristlar, min ağınayım, ne sözlü jırşılar, İyi sandığı kaç. Siz bilip gelgensiz bu ay. Olaysa mı ne? Ha? Yok. Şayran. Anlayayım siz. Elekege jır. Bu jırını alar bilirge teyiş tügül. Tar yollar butalgan, yaşa urunu yokka şıkkan, adımlarga pişen üsüp şıkkan. Firzer Mürtazi'nin jırı. Sokmaklar çoğalgan. Urun, yaşa urunu yokka şıkkan. Her zil dalım, her zil yarım. Başka jıra kirip gitti bu. Bu üzü dermiyorlaysa jırlagan. Şultu bölmeli. Yok. Al şunu jırlılar şuma köremin. Sokmaklar çoğalgan. Adresler yoğalgan. Yara, her mene. Şunu jırlıysa bir Firzer abinin jırı bu. Mene sizden üçün can atamayım. Tak. Kıyır sıltılsan upke tutma, hasret bilen kaytarma. Yok kavuk kelegen. Upkelesen eyde upkele. Yok, siz jırak durasınız, yakınırak keligiz, belki buluştu. Ayda поменяем стратегию. Мне было поменяем. Yok, mene bu jırını, Rüstem şimdi şitke gittin ayımı. Bu jırını singine tanısan. Balı temli ağaçlar hoş iş çıkara başlayı, beğenimini tınışlandıra, tavuş çıkarıp gidip bara, kartlık başına, kaburga astına yalkın kırtme. Yükel şeşek ata, көңілімді yovata, gürülü bütke yeşilligimle, yüreğime ut salma. Ha bizim teneffüs. Ürtelenme turmuş yıl fasılısıman gitse, kartlık tüsü sizsen de ürtelenme. Daha bir tapkır. Ürtelenme turmuş yıl fasılısıman gitse, kartlık tüsüne kirse. Uf tanıma, ömürler yaz gibi hütedi. Çalış yaşın kırsen de uf tanıma. Yaz gile de gite, ömür şulay üte. Uf tanıma. Yükeler jırıngına jırlaw kerek bulgan. Yüke balı aşağı bitir, şu an şulay. Kilesi. Bik uzakka kayttırmışa intiktirmek bizni dünyaga tuduruşlarını, jafalamayık bəğirlerin. Küttürmese gidi enkeylerini, erinmesin eli canları. Şol. Dürüst. Vadim Zakharov'un jırı. Bik uzak kayttırmışa intiktirmek bizni dünyaga tuduruşlarını, jafalamayık bəğirlerin. Külde yılgada yuşta hareket itesin mi? Kuzime görünmesen yaşay olmayayım, esin nindi halde bulasın. Sudayı salasın mı? Min seni kurmekte zalmayım, esin düz alasın mı? Понял. Elekege jır, nerkesin bit oğulcu gitti. Bu jırını sen bilirge tiyiş. O yüzlerge korka. Kilesi jırını deb aytdım. Alpan tilpen kile açlık basuları, yıkıdan tura yaktılık şəşişi, dağlarga iyerte, mine hem alarını kırının zor sokmakları. Alpan tilpen kile açlık basuları, yıkıdan tura yaktılık şəşişi, dağlarga iyerte, mine hem alarını kırının zor sokmakları.
Tegeney. Tegeney. Ne? Yok Aygül. Kalayıgın kırlar, uyanatan nurları. Şoma. Nektar şol. Dürüst. İgeni senin fallan. Birinci beyge şun bilen tamam. Rüstem sana soru biraz kile. Üzerinin jırını tonu ağır buldu mu? Qaysı sözlerinden soň tanıdın? Qaysı sözlerden soň anda ballı, temli ağaç şol sözünü anlap gına yükeleşe ağır buldu mu sen konkurs beyge? İşi gerek. Вообще жеңіл. Әзірек. Жеңіл, hey. Şuna göre жеңілдік. Hey, сөйләшмәгәч вообще жеңіл деген. Олар достарша жеңілді пока. Нәтижелерге келгенде Munçala командасы алға шықты. Ура! Munçala. Bu бәйгедә иң яхшы Munçala ул Рүстәм Хасанов. Чөнки иң көп сорауга җавапны шул бирде. Рәхмәт инде. İkinci бәйгебез Саңгырау кулак дигән. Команданың bir уенчысына кулакчыннар кидертелә. Ул берни ишетмәячәк. Командадашлары аңа чиратлап җырның исемен әйтәчәк. Ул аны иреннәрдән укып җырны танырга тиеш. Дөрес җавап 1 балл. Киттек. Шулай итеп безнең Нәркис кулакчыннар киде. Рөстәм син аңа җырның исемен әйтергә тиеш. Ул синең иренеңнән укып җырны танырга тиеш. Аңладың? Аңладым. Син мине аңладыңмы? Аңладыңмы мине? Аңладыңмы дип? Ya bulay değiştirmeyeceğim bu. Heyday başladı. Alma ağaçları. Alma ağaçları. Alma ağaç. Alma ağaçları. Ömrüm seni güzel salkın şeyler şey. Yürek arzuları. Ömrüm seni güzel. Mikrofon. Ağzını seçtim yerime anlamayayım seni. Salkın şeyler. Ömrüm seni kütüp gütebidim. Ömrüm seni, ömrüm ay utem, seni kütüp. Senin zenger gözlerini, senin matur çeşlerini, senin zenger gözlerini. İştesin mi ne? İşitmeyeyim. İşitmeyeyim değil. Kızıl rozalar, şeşek bitindi o kızıl rozalar. Mikrofonunu açtırın. Kızıl rozalar, roza şeşek kızıl. Yanlışlar. Kızıl Roza. Min seni şunday sağındım, min seni şunday sağındım, min seni şunday sağındım. Hani ağır kaldı bitirgen. Sen ağzından yer alsın. Min yaratam. Zıpta. Seni Tataristan, aldanlarım için yaratan. Tuğayların, jellilerin Ben için. seni yaratan. Tataristan, Ben seni yaratan Seni Tataristan. Ay bılbılım, ay bılbılım. Ayrılma. Ay bılbıl, bılbıl. Ay bılbılım, bılım. Metruşkeler, gitken metruşkeler. Ya ağzım yırmadı. Metruşkeler. Gafette, şatlıkta. Metruşkeler, gitken metruşkeler. Metruşkeler. Ben ilk. Almaşsınız, almaş. Qaysı qoyundan, qaysı sin. Rüstem seni iyi matur ağızlar, ey mi? Tuğan yakka yultudan, Topta yandı. tuğan yakka yultudan, tuğan yak. Ağrısı yolunda. Tuğan yakka yultudan, tuğan yak. Peki, Topta. Yok. Rüstem.
Eyde sanduğa şu teskile. Kışaklama yaratmış ya. Bəxtdə, şadlıqda, izəllikdə, sol. Bəxtdə, şadlıqda, izəllikdə, solda. Bir güne minutka batsında unutma. Bir güne minutka batsında unutma. Münçala komandasından kulakşınlarını Aygül Galluli'ninkiydi. Aygül sen beni iştesin mi? İştesin beni. İştesin mi anladım seni? Ne kışkırasın sen kışkırma. Ha? Normal. Başlıyoruz ayına gidecekler. İki yürek iki yar. İki yürek iki par. Ya dürüst değil Hristiyan. İki yürek iki yar. İkisi de aşıklar. Vəqdə biri baldak giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek iki yar. İkisi de aşıklar. Umarzaya kebek, umarzaya, umarzaya, Uberer. umarzaya, Umar İskender. Yaşlıgime koy temelli. Bir jırlap uzamalı. Jırlama eybetlep ekirlep. Yaşlıgime koy temelli. Bir jırlap uzamalı. Yok. Yaşlık çıktı. Yaşlıgime koy temelli. Uramda uzama. Çok. Allah. Ağzım beyanlar. Allah. Uşak. Yolun tuzanı. Allah yolun tuzanı. Allah. Rüstem. Eyder. Olu yolun tuzanı. Senin oğuzlar şerli. Eyder yolu şerli. Allah yolun tuzanı. Suda balık. Allah aşkına Eyder. İsinde mi? İşte. İsinde mi? Beylendiler. Sesler seşke. Süngü kokte yanıgan yıldızlar. Ben de isimdemin anladı. Sırma isimdemin. Ramen. Çoğuyum. Dürüst Bir Eyder. bastım hop. Ben aşı bireyi bir daha olmamayım. Kilşe. Kilşe. Yaşlığım şişmeleri, lila. Sözlerini çekiyorsun ama. Irak'ta! Ya siz kursetmeyin, siz oğuzdan bırak. Hayır, yaşlığım şişmeleri. Yukarı. Hayır. Adım sayın yılma yok. Oğlum. Adım. Ardım ben de ardım. Adım sayın yılma yok. Yılmayın. Adım sayın yılma yok. Adım. Aradım. Ben de Roza suyu gülüm. Roza şeşeği bireler mi? Roza suyu gülüm. Rüstem içini oğuzundan anlamayın. Roza suyu gülüm. Kim urladın minden sine. Unut olmayayım. Roza gülke. Dostlar, kızık gelip çıktı. İki komanda. Bular birge işçiler, birge turmuş iteler deseng de bular bir sahnede oynuyorlar. Bular her birisi ayrım işçiler. Bular jırlarını tanımadılar. Bular şikli ökvatman sıvan jırlarını şal çırtma edip vakıt da verdiler. Koy gel.
Нишләп син буларны аңламадың, әйт әле. Мен мынчалап таңыштай. Я, аларның авызлары дөрес эшләми. Менә безнең Рөстәмнең ничек авыз бер генә әйтә. Нәкис Дикция монда, дикция. дикция то Шулай итеп, бу бәйгедә бер сүзсез шалт-шолт командасы алга чыкты. Üçüncü бәйгебез көйле күнек бәләшу. Ягъни музыкаль разминка. Мин сезгә тема әйтәчәкмен, сез шул темага булган җырларны җырлап күрсәтергә тиеш. Аңладыгыз? Киттек. Беренче темабыз агачлар турында. Алма агачлары, сайры санду агачлары. Дөресме? Парлы шыршылар, қарлы шыршылар. Аққайыннар арасына. Çırşı biz seni sağınıp gittik yıl boyu. Кисмәгесез юкәләрне. Кайсы кайында, кайсы син? Миләшкәем, хәлең ничек? Yükeler şeşek ata. Қайын ауған, қайтасы юлларыма. Шырша син безне сагынып кеттик. Болды herkes. Әтимнең юкәләре. Болды. Ак кайын, яшь кайын. Үлмәсин. Утыртық біз яп-яш имәннәрі. Кара урман. Дөрес, Урман. Икенче тема хатын кызларга багышланган җырлар. Сіз матур қызлар, ник шаяртасыз? Синең зәңгәр күзләреңне. Атын кызның яшен сорамыйлар. Мәдинәм гөлкәем. Насыйп ит миңа Ходаем хатын кыз бәхетенә. Ялгыз хатын, ялгыз кайын. Талием, яратам да яратам. Күн аяз, килә яз, шәшәккә күм синдә кил сәрвинас. Тәрәс тутырып гөлләр үстерәсең. Әнкәй безне сөннән алып кайткан. Эй Хәлимә, білсәң иде Хәлимә. Керсәм иде Хәлимә. Хатын кызлар. Әй кифая, үтмәсен гомер зая. Яныңда басып торышы. Стоп. Üçüncü tema инде сезнең һәрберегезгә бик якын тема. Ул туйларга багышланган җырлар. Бар балдакылар, алар. Айрылмагыз. Туй күлмәгә ак ефәктән. Эй туйлары, безнең урам буйлары. Нәркис? Без бергә бәхетле. Бары балдаклар алар. Әше диләр. Ак күбектә акын паралар. Болды. Стоп. Рәхмәт командаларга. Бу музыкаль разминка бәйгесендә шорт командасы 17 җыр билде. Димәк 17 балл сезгә. Мунчала 20 балл. Хөрмәтле дуслар, үзегезгә бәйге шоуда, бәйгедә катнашу ниндирәк тәэсирләр калды күңелегездә, Рөстәм? Бик күңелле аралашып, белмәгән җырларны белеп утырдык шушы матур шоуда. Туйларда ниндирәк җырлар җырлап була икәнен белдең хәзер. Нәркис? Үзең уйнатканда кешенең менә задание бирәсең, ничек инде белми дип басып торган моша, үзең уйнаганда тиз генә сложностьлар бар икән. Безнең атаклы алып баручыбыз Вәсилә Исмәгилова. Мин нәрсә әйтәсем килә, оештыручыларга зур рәхмәт. Бу музыкаль проектның миңа нәрсә шады. Мин балачактагы җырларга бүген әйләнеп кайттым эмоциялар белән. Бер күрешү бер гомер диләр. Шушы авыр заманада шундый конкурсның дәвамы булсын. Вәсилә, Нәркис әйтте, синең иң матур иреннәр диде, авызларың нык җырла диде. Шуны да белдең әле син. Күз тимәсен. Мунча ташлары яки мунчалар сезнең ничегрәк? Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, бик күңелле булды. Чыннан да егетләр белән, кызлар белән бергә эшләве.
Үз üstünde эшләргә кирәк икән әле. Монда җырлар бик белеп бетермибез икән. Аннар ишарәләр күрсәтергә, өйрәнергә кирәк. Җырларны күп беләсез. Авызыгыз белән дөрешәмисез. Кырыйдан жеңіл көрінсе де, әйтейік міне, нешедір минут ішінде жырларын іске ашыру шыннан да ауыр екен. Ардыңмы? Жоқ, армадым. Бұлай бик көңілі болды. Рахмат шақырғаныңыз үшін. Айгүл Галиуллина. Миңа бик ошады, бик көңілі болды. Мен жерші түгіл, конечно, но барыбыр да көңілі болды. Инде бәйге шоуның жеңүчесен ашықларға вакыт килеп җитте. Һәм инде бүгенге бәйге шоу проектының жеңүчесе ул Шалты Шоу командасы. Сезгә әзерләнергә кирәк. Командаларга рәхмәт әйтәсем килә бу проектта катнашкан өчен һәм инде сезгә зур итеп рәхмәт әйтәм. Чөнки акча бар, бүген әйтәгә юк, рәхмәт ул һәр вакыт күңелгә май булып ята. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен мең рәхмәт. Безнең Мунча ташы каналына язылмаган булсагыз, язылыгыз, комментарийлар языгыз, лайклар куегыз. Без сезнең белән саулашабыз. Сәламәт булыгыз.